Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, kasama nga Bernard, karong mga orasa, di na nata sa ulas o padayon gapon ta sa pagpanghatag o Noche Buena items alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Karong mga orasa kauban usab nato si Radyo Mandudong Irin Lumusbog. Nay usa ka balay diri kasama Bernard ato jong na abdan kusog kay ang radyo. Bitaw atong pagutanon niya kung unsa ni nga radyo, unsa nga istasyon ni iyang gipaminaw. Okay, ayo. Mayong hapon, mayong hapon mo sulod mi ha. Sir, kusog kay mong radyo o unsa nga istasyon na nga gatingog niya? DXDC, no? Mao ba? Sa to pa ay gitpan jud ha. Okay, naminaw jud si Sir og DXDC. Sa Sir, kinsa pangalan nato Sir? Si Amancio Susas. Pila edad nato Sir? 67. Sa Sintay City si Sir Amancio Susas. Unsa may gikabisihan nato karong panahon na Sir? Tahi lang ito eh. Basic tahi. Pero maka-income man ka Sir. Ano namin ginagmay yapon kay sirado mo god. Kita maning kamot ron Sir, napit yung paita. Okay, Sir, di na nato langanon kasamang Bernard ato nang itunol. Tungod kay gihimo nimong number 1 ang DXDC Armin Davao, dawata ang pahalipay sa DXDC Armin Davao ang Noche Buena items alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Advance pinaskuhan Sir, dawata Sir. Salamat. Okay, gidawat na dyan ni Tatay. Tay, naapay wine. Ani tay para dyan nimo. Tungod kay imong gihimong number 1 ang DXDC Armin Davao. Ihatag na ko diyan nimo ang panahon sa pag-auhag po sa imong mga silingan diri sa ulas. Ay, kamo mga silingan mga kadungog. Paminaw mo DXDC makadawat mo. Okay, salamat kay Taya sa imong makanunayon nga pagpaminaw tungod kay imong gihimong number 1 muna gitunulan ka namo og Noche Buena items. Okay, kauban nato si Radyo Mandudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyo Mandudong Pulayaw. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Tatak RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.